Batisi TV. Lone Rashapi da ka Frank Motors. Ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors. Halat ko ni Shillong. Ringkat ba ka Net Foodish. Ordar mapi Ninwan Ramani. Hakir dob ying jongpi. Da ki Pautli ki yeng Haribhoi district kila sya punjulor ha ka jingwan be kertep jong ka eryong erngit ka bajur ka balajia ha ka por ko bakhat ar baje ai ha ka sni palai jong ka khat sau tarik ubna yayong arajar arpu ar kani ka eryong ka balawan ra rengkat badu slap rengkat ru badu pria kala punjulor ye ki jingtung jingtep ki badang susdang ban khelung Kishnong di bala syakta anak kajing hab jong pria ki kentop ya kishnong lom nong rem dauli kishnong saat red kishnong saat he kishnong kerdam kulai kishnong umroy kishnong nongra kishnong umtrau bat ki wei de kishnong yakiba 4 la banyo kerteng kani ke eryong amtang bakala punjulor yaki yeng kisem hakatem ribhoi henrai kala jenrat ru yaki ding bat yaki pos elektrik Hagani ka jinglen shop jong ki bor ka Mariang kam shimla don ka no ka jingjia ka bas ngosi Ketunum jangan ke sekolah, kerana syak curang jangan ke sekolah. Saya ni yang ICDS, lapar alat lajat lut.
Ya alut kiding kisik ni senar elektrik. Senar elektrik. Hablum pok madan. Rading lah kerja alut. Tuh. Kenyang murah hei. Kenyang murah. Yuk, kenyang coba. Gila ya. Ya, lagi nggak tanggal net akan jing shop juga mari yang menterasi ya jing pompo jenau jing pompo perkaru bahkan jing shop pemerintah kan wan menterasi dengan aduh ya ketemu juga buat om dia tangga juga jong di peramarjan juga ru kibadon gemba sipau karanin hatang akan dong kata kadong pun okse ke bahap apa sore ke ngas korpat nakaliang juga sultan ada long kepala subhanan berkali jirap ini di pengat akan di sebab mutasi kata nakaliang juga korpat juga nakaliang cuma mikmat di bantai kemalan sini di pengat akan di jam mutasi nengkong ni ngadap dah kajing susi ke baktau bawan shop ke kamariang kilong yang baru akan dong jongi kalau dulut kalau len shop kalau air kafia ni nganle amnunur ngamnang syu ngalasu ya masu halang ngalasu ngamnang le syu nganle kumno nukong ngadap da kajing sukya ka mensim ba ya kayen ka bang syong ru kala ra no kal er watang ibam idi I khaw I eru don syu la jilut la dulut kajing susi jonga kalong ba kikon ro kim don syu tang kayeng makin syong ru kala ra kal er ma nakaliang juga Sherman juga sujud terkini secara senang juga menyambut area wan hang ni aku kat senang mulai mana lapan soro aku beda bat kajing tak jur haba wan cyclone aku kat senang ketau tam ni kina senang di baduk masuk ke lakta sebab pelat nakaliang juga kuat ai kan kubur sepigi media bagi batisi ya ka bafin senole misal pathai ya ka kajing dia ka ba taksi kalau ka susi nam ta kilong nong juga hapa pok ondoi pelun ni pada Long shoot. So nakaliang jong orang Bachnong, aku ukur kumpul Sherman jong orang Bachnong juga mulai madan, aku ukur kumpul Sherman juga mulai miam area ke sujud dengan nong Bachnong. Ada kerja susi, wan peg di longjing long sem jong ki nong Bachnong juga mulai madan, balak tak dengan cyclone juga bah pendulur ya kini di sem hamtam di Bachnong baru di balak julur ya kini di dia ke susi. Dia hot kajing dia ke bah pendulur dia kemudian kalau kajing mensau lagi kajing dia ke susi dia nakali yang jangan seperti sio bah pak dengan kubur sya kubur sarkar hatam ya media bat kau lebih sangat pakai bagi kajing dia apa ke murai bersih
Yang jonga orang bak Chlong mulai madan. Hagajuk kapor ngabar kamu Charman jong sujud jong ki nong ilam Chlong jong ka mulai nyam area ngadan hangni aku kamu pandal jeseng PCI ya ka ba cyclone wala pen julor. Di kai ka ba nakal yang jonga ngadan hangni ya ka ba kuak ban tertib siaga bor sarkar ya ka ba dat ni lat disha ka ladep ya ka pandal ya ka jeseng dari lapan julor cyclone kai barat kan ka kejingan musim bat kejing don ki bangi ni long ban snow segi batisi segi bor ki bahlor ya ban nyok lem ki jirap ha ki bikin pot.